kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mildred, buludak man pa ita cellphone mo. Ay nawaw, kit-kita ang us-usarag. Awagak la ko man ni nanang. Tasalud-sudak no matuloy ti ibagbaga na apakitang danan minton bigang. Agload kamat ngamin adda nga rod cellphone mo. Sayang mo't nagludak kat ni nanang laang kumati ka sa rita. Ala, loadak lang ang tinumber mo. Anya? UTP 15 ti load ko. Tapno maawagam ni nanang. Oh, aday ta. Kita man nun na-receive mo matlaang. Payakas ta ka mo't ten Mildred. Apay ka di aya. Di mo mo't ten ipabulot ti cellphone mo kanyak. At dun sa amat ilimlimod mo. Ilimlimod mo't nga bagbagam. Kita kit deno si mang peten ti inload ko kan ka. Saan kat aday ta nagadupay laang ti bagbagam dita si ka Kenneth. Nanang, agkapi kayo pa eh. Agyaman ak unay Kenneth anak kaw. Ti apaw. Nakaturog pa'y laang nanang. Anyang haminan ti gagara yaw. Iyag ko titangdan mo anak kaw. Intad damot la dagaws. Tada ka numot impaw iti kasinsin mo a profesional. Nasaya at mat no kasta nanang. At ay gatang may iti masapsapul meng. Ni Mildred ngay gayam, jak mo't makita. Nagpasintraw. Naibos nga ng tigatas kan daya per ti apo ko yo. Kan gumatang mo't lang iti pangkusina meng. Talaga ka di adiyo kayat ti agnaed ijay balay. Ay nawaw. Amuyo mo't nanang. San akayat ni Mildred ang makikabalay kami kanakayaw. Saan siguro a komportable kanyak. Ang amno kasta ti kayat na, awan maaramidak. Di bali takir-tikir kami mo't iti daytoy abalay nanang. Awan abang abay bayadan meng. Angam saan mo't nga inaldaw a makadwa kayaw. Gagangay na nanang. At damot tin bukod ko a pamilya. Ay gayam, anya nga iti plano yukin ni Mildred. Kaano amangala kayo iti papelyaw. Inton umay atawan nanang. Sigurado tayo tang. Nasaya at matno kasta anak ko. May mayat no mangala kayo iti papelyaw. Tapno legal ti panagdenayaw. Agyamanak, tay manugot ka makisinarak kanyak Mildred. Kailiw ka launay. Uray sakmat anjong. Kailiw kamateng. Among ka di, asipod nag-break takit sa anak kon anak relasyon iti sa bali. Asino nga rod ni Jamaica? Ay no, awan day jay. Tidamag ko kat nobyam kanumot day jay. Sana, pastime ko lang day jay o babae. Anya? Day tatipod no, pastime ko lang ni Jamaica. At ayumot anapin pintas kang isua. Agpaiso? Wen, no kaya't mo di agdan nataman eh. Panawa mo day jay Kenneth. Saan kan nga agsubli ijay Manila? Saan? Urayak ti pa nagsublim, Mildred. No manugot kang agdan nata. Agnaid da iti lugar akayat mo apag naidan ta. Apay nga italang anagawid ka. Ay ko pila ijay paradaan. Pila manen ijay grocery store. Agasang man tayo ta. Manunga oras mo ijay. Ay nawaw, kaibagbagak laang apila. Pila? Wano ata sa bali ana panam. Na, sa dino kumangay tidaduma apapanak. Agsalsalud-sudak lang Tagasang man tayo ta kinabayag mo. No siyak tayo ta. Sigurado a pinagsasawan na ka. Nakaturog ti ubeng? One friend, Ni Kenneth ngay. nakitangdan manen Da kami laang iti anak ko tinabati dito'y balay, friend. Nasaya at matno kasta, tapno makapagsarita ta itinalapat. May papanitian niya.
Nakita kayo kini Anjo nga ex mo iti may sa restaurant iti sentro iti Kalman. No kasta, napankamatlaang iti daydi a restaurant? Wan, anyat kayat asawan ti nakita. Kwa friend, kinapudno na. Kayat ni Anjo ti makisinubyan kanya. Kat, nakisinublian kamat kang kuana. One friend, iti Kalman laang. Ay nawaw, isukat mo da kinit kanti anak yu iti ex mo a babaero? Nagbalbaliw ka numuten, friend. Ay na, friend, patpatsim mo ti ibagbaga day di alalaki. Kaasila ang ti anak mo no day di alalaki ti pilyam kunak tumot. Hello, Anjo. Anyat planong ngay. Kaano ngagden nata? Mga laalaak laang iti gundaway. Ano sam ka di ti aguray? Aging kat kaano nga agurayak. Timbagam kanyak kat ay ayatan nakmoy. Wanmat ngamin, ay ayaten ka unay-unay, Anjo. Asino tayo ayatan unay-unay? Ha? Kenneth, kunak man nagdatrabahom ita. Wan, ngam nagsubli at tada nalipatang. Asino ta kasarasaritam iti cellphone mo kunak? Ay, kwa. Asino day ta kunak? Tigayam ko. Gayim mo wano ex mo. Mangrugi ka man ako nakon. Di ka aglibak. Ngamin, amok ti kalukwam. At da nang idanon kanyak anak isinarak ka kan Anjo nga ex mo. Nang nagkumatlaang tinagan ni Anjo itay. Iso nga amok latang nga iso ti kasarasaritam. Anya? Ranang, at da kamay. Day, apa yan, Kenneth, anak ka. Apay nga intugot mo, tiputot mo. Sakit kasta, titsuraam. Insukat na kami ni Mildred. Insukat da kayo, kunan. Unang nagtanaw ni Mildred kat masiguradong ati ex na si murutan na. Ay, nawaw, asino nga ex na. Ni Anjo na nang. Ay, naglokon. Adda nga rudin anak yo. Apay anak isinubyan pay laang iti ex na. Diyak amaw. Ay, mabiit man laang taawagak da dya tao. Sanang nanang. Inawagak itay. Kit magamo kay mo tinitibiyag yaw. Di yun naman agsubliyak pay. Una na kanyak nanang. Nukas nga raw. Talaga nga insukat na kayo. Itay pa'y nga awagang ka, ngam itala ang asinong batam ti awag ko. Busy kami nga ro dito, friend. Sa dino ti ayan mo itaya, Adaak iti lugar nga adayo kada kayo. ni Anjo ti kadwam, husto ak ka de? One friend, nakisinubyanak ken kuana. Ay nawaw, kasano nga rudan ti agamam no kastalaang. Ay, makaamumot din ani Kenneth. No kayat na, di makisinubyan mo't iti ex na. Awan na sakit abakrang ko. Ay na, friend, di ka pampanunot. Ni Anjo nga ro ti ay ayatak ita, friend. Ay nakita amangan no iti udi na kat sikat ti agsangit. Dua tawanan tinapalabas, sipod pinanawan na kayo ni Mildred. Nya kumaita. Nudwa tawanan tinapalabas, nanang. Awan ka di ti planom ang makirelasyon man anak ko. Asino kumamot ti mayat ang makirelasyon iti kas kanya a single dad, nanang. Ni Margie akalugaran tayo. Nakababayin kan Marjeng. Ay nawaw, anya kumangay ti pagbainam. Una, tadaadal ni Marjeng, nanang. At da natalagad at trabaho na. Kahit Imposible nga ayatin na tigas kanya. saan mo amaamuan ti sungbat ti saludsud mo, no saan mo nga ipada sa nako. Kasanaw, no di na maaklon ti putot ko, nanang. Di supay apagparikotak. Kasano nga numaaklon na. Mabisbisin ako. Apay mo't adi ka nagluto si Mildred. Kasano ko maamakaluto kat awan mo't may luto. At damot kwartam. Gumatang ka di ta store Ay nawaw, apay asyak ngay. Lalipatam samot asyak tigim matang itikin nantay di kalman. Anya? Siyak tigim matang itikin nantay di kalman. Iso nga ita, si kamot ti gumatang itikanenta. Anya mo't ti kasta. Awanan ti ado asaw. Gumatang kagiti tanay mabisina kon. Di na man pagurayan itinabayag kunak na eh.
Si kamot gayam day ta, Kriste. Dasapa ka nagpila Wen ata ada trabaho inton malam na nasuraya. Mayat nga agpayso ti masapa. Aywan gayam. Awan ka di ti damag mo may papankin ni Mildred agayim mo. No sa di numit ngatan ti ayan na ita. Nabayagan nga awan nana. Saan mo a friend iti Facebook nakaw? In black nak nana. Nabayagan nga awan komunikasyon may. Sipud simurot iti ex na. Ay, wan nga road. Dila na asyanan iti agama na apinanawan na. Day tangarod nana. Pinanawan na ti pamilya na para laang iti ex na nga awan sir-sirbi na. Awan maaramitan tayo. Saan damot ang nagkasarkin ni Kenneth? Kan oray nagkasarda no talaga asaanan akayat ni Mildred ti anak ko. Awan maaramitan may. Tidamag ko kat agdat-daton ni Kinit kini Marjay. Ay wan, ngam saan na pa'y nga inaklon ti anak ko. No kasta nga rod, awanan namnamaan ni Mildred asublian na. Ay talaga nga awanan na kong. Inlaksid ng tupay ti anak na. Tibutot ko, nanang. Nakaturugan. Kumusta nga iti detyokin ni Marje? Nasaya at may, nanang. Di na ka pa inaklaw. Saan pa'y nanang? Ng panagrik-nak, kat adanam namakin ko na. Ay kat nasaya at ano kasta anak ko. Tapno saan ang masayang dagiti sakripisyom. Huwag nanang. Bareng ni Marji meten ti babae aparaken ka. Pasensya kan, no simple lang akan lay sa tigabailak, Marjane. Okay lang kanya, Kenneth. Maawatak mat. Ay ayatan ka unay-unay, Marjane. Ay ayatan ka mat unay-unay, Kenneth. Ay na, agyaman na. Turay may sa kasingle dagat inayat naklata. Wen ngamin, amok anasaya at kaatao. Sapay la ko man. Tasaan mo nga ramidin tikas iti inaramid ni Mildred kanya. Ay saan Saan ko nga ugali ti mangloko kan mangpanawan niya? Ay na, pagyamanak launay no kasta. Mala, agtugaw ka ta agmerienda taman kit di. Mabisina kun kat. Nakasaritak ni Antim Imelda. Kat nakuna na nga itid na kano ti may sa ababoy na anak ko. Ha? Pudno na na? Wen, inayon tayo kano iti maparte. Ay nawaw, nagsaya atin no kasta. Ay katun na. Maragsakan ni Margino kwa. Sigurado tayo tananang. Dagiti souvenirs yung ay gayam para iti kasaryaw. Nalpasan At day naramid ni Marjane. Di ay way ka no. Tapno saan nga isupay apang gastusan may. Tinapatag kat adda anak ko. Ay kamaudyanan na. Agkasar kay matlaangan. Addan tumot katulungan mo anak ko. Hello! Siyak day to friend. Mildred? Siyak nga root friend. Itaman pa'y anapanunot mo ti umawag kanya? At dala kayat ko amamuan friend. Anya day jay? Pudno ka di nga agkasarda Margie kun Kenneth. Wan, pudno tinadamag mo. Anya? Adda ka di parikaw? Ay ikwa. Awan matkit di friend. Mala, agyaman ak unay ata sinong batam ti awag ko. Kunaklakit day no delivery rider ti umawawag. Sika magayam. Papanamay. Panawan kan anjo. Agwin na swastan. Ay nawaw, papanamay. Agsublian ko iti pamilya. Anya, Sa anak anaragsak iti kastoy abiyag. saan ka naragsak? Mano atawanin nga agdenden nata. Ngem awan met mapaspasamak iti biyagta. Ay nawaw, apay babasulan na ngay. Desisyon tamot adwa ti agden na. Ay basta, pumanaw akong. Makamu kamutin iti biyag mo. Okay. Day talaang ti bagam. Wen, adda ka di parikot. Wen no, adda ka di daduma akayat mo amangag. Ay nanjo aya. Hay, jakamukan ka. Mildred? Naimbag abigat mo, Margie. Adda ni Kenneth. Adda iti unag. Apay ka di? Mabalin ama kasarita. Ay katuwa na. Mabalin latamat.
Kenneth! Kenneth! Umay ka man, pay! Abi ka day. Ha? Mildred? Siyak nga rod. Marjay, mapan ka pa iti unag, tada kami tagsarita. Okay, makaammo kayo nga rodan. Apa ang nagpakita ka pa ilang? Kumusta kayon? Kumusta kayo iti anak ta? Nasaya kami latamag. Sigurado ka kadi akayat mo nga ikasarday ta Margie? Ay ayatek ni Marjay, kaya't kulaunay agkasar kami. No ibagak akayat ko tagsublikan ka. Adda ka di pa'y agbaliw. Ay nawaw, sikat ipimanaw. Sa ita, sa lugsudan ng akasta. San ka di apinanawan na kami iti anak ta para iti ex mo? Bidot ko day kay Kenneth. Pasensya kaan, ngam no nagpakita nga, tapno makisinubyan kanya. May salaang ti may baga. Awan tinamnamam kanya. Oray ti anak ta, di mo panggipan nga alaan. Tamano atawan adi ka nagpakita kada kami. Di na ka din mapakawan. Oray mapakawan ka, jak kayat tagsublimanan keng ka. Pangaaseng, tadi mo riribukan ti biyag me iti anak ta. Awanan, friend. Saan na kayat ni Kenneth ti makisinublan kanya? Adda nga ruden Margie iti biyag na. Nagsakit na friend. Unggunam gatol kanto mo ngamin. Grabe ka mat ngagsasaw. Kasla saan ka concern kanya? Nasakit mo ngamin ti inaramid mo kung kuana ide. Aywan gayam. Apay ang nagsubli ka pay laang. Punak man wag denden na kayon kini Anjo. Nakiwin na swasa kun kan kwa na, friend. Anya? Ang awan mat gayam subliak. Sabali mati kasar ni Kenneth. Ay na, friend. Di ka agsao akasla si ka ti biktima. Nagsakit unay, friend. Pagadalam day taan na pasamak kang ka. Di mo ngamin amo ti makontento. Uray bulbulaan nakalaang ni Anjo nga ex mo. Patpatsyung mati bagbagana. Friend. Anya nga ita. Si kamo lang tinayaw awan gapo iti kinagatal mo. Di ka agsangit-sangit dita. Tasaan mo abagay. Punak manal. Ay, nawaw! Sakbay nga aramidem ti may sa abanag, panunutom pa'y ang naimbag ti agbalin nga epekto na kadagiti tao iti aglawlaw mo. Di ka agdarasudos, tano mailawan ka, saan mon ang maisubli pa'y tinapasamaken. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti may sa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.